I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju prvu, zapravo drugu epizodu Clash Royale-a. Kao što vidite, nisam ušao u Arenu 2, što sam bio vam rekao. Nije mi se dalo. Evo ovdje sam dobio još kartica, pa sam predao. Evo sam pripremio jedan gold chest, naravno da ga otvorimo. Spear Goblin, ne koristim ga. Tu može. Tu također može. I vidim peka super. Je u Crown chest. Ovdje je bolji. 150 golda. 2 gema. Night. Ovu ne znam šta valja. Ovo valja. I ovo valja, ali da ga ja sada koristim. Kao što vidite. Idemo to upgrade. Idemo to upgrade. Idemo to upgrade. Sad ćemo da odigramo dvije partice. Kako se zove? Sad ćemo da pišem da snimam. Evo, pozdrav za Kuci Amel, Mitsko Delija, Martijanmen, Fenomena, 10 ne, i Bucah koji je namjel Radar. Ovo je glavni. Da vidim je li niko. Ok, ajmo odigrati jedan draft. Da vidimo će. Da vidimo. Niko neće. Ok, ja idem u battle. Ovo ne vjerujem da će pobijeti. Da vidite kako me ime gori Kidiris neki. Idem Baby Jagra. Pa vidim Peka. Strijele još neću trošiti ako budemo naš leteći. Ovako sad ćemo vidjeti naših Gianta. Protiv mosketara neću se boriti. Zato ćemo mi postaviti našu mosketarku. I mi smo njega, kako se zove, 3 crownovali. Evo ćemo i ovo postaviti. To je to 3 crown. Brže betla nisam igru. Osim ono Kaylee i Kafuk. Idemo mi challenge, šta imam? Imam da postavljam 40 puta epic kartu u 1v1 battle. Ništa ljudam još jedan battle i ne završimo epizodu. Biće face game-a, ali vidjet ćemo još malo. Ćemo biti bez face game-a, pa će onda biti face game. Što ja na ovu aplikaciju što snimam zamjeram jest face game, ali ne bi baš. Tako, idemo mini, stvarno iš mini piku. Njemu pade turanj rođo. Jel taver, kako vam je lakše reći? Ne, bomber gotovo. Da li idemo na 3 crown baja? Šta ću po drugu pukne? Protiv ovih dubina u prvu. Ja sam jednu izgubio. Ali izgubio sam 2 trofeja. Ovdje je stoji pipić pa im prezbukne. Jo, pa on ima skarbi.
Imamo strijele. Fuck. Ali ga se predu, hvala. I sada piše tekst. Well played, good luck i taza. Super. The message died. Pozdrav za Buca H koji me je prometovao i sada sam Elder. Da, sada sam Elder. Ajde. Ništa da vam više ljudi kaže, to je to. Sad da vidimo ovaj Buca. A jest urlada. Napravit ću ja svoj klan, pa ćete vi moći ući. Ko igra Clash. Jedno do 200 trofeja će biti za početak. Već možda bude na 0, pa da vas više uđe. Da instalirate Clash, pa... Da sam da vidimo ovaj Cassage Knight. Ne. Cassage Knight. Arena 6. Idemo neki. Ja sam ljudi inače u Arena 6 dobio Graveyard. Inače, da ljudi, sutra će izaći 2 videa Clash Royale, prva epizoda i druga epizoda, zato što ću možda danas izbaciti prvu epizodu, a sutra drugu. Zato što sam još snimao 2 epizode sad. Vidite, ovo je sad 12 ujutru. Jučer sam bio snimao epizodi i zaboravio se da je postavim da se izbacuje na YouTube. I to je to. I mi izvijem što je vam kratka epizoda. I mi ćemo se vidjeti nekad kad ja budem Arena 2. Zato veliki post i čao!